Pentecostal charismatic tampi nihin nitinan mu dia chun kan vun pian thar bakhin Thlarau baptisma kan cholo tian ti pian chu kan piang thar nain zum chu kan zum kan piang thar nan Thlarau baptisma kan cholo an ti Thlarau baptisma chu second blessing asi tian ti second blessing ti chu kan pian thar nui avoid ni na ki kan va chau ti ding mi kha chu asi tian ti chu cha chun Thlarau baptisma a chau mi bak chu a chau Hmelchunhnak holh tilo bakin a holh rim hau an ti Thlarau baptisma ni chawan du thung chu te ka holh tilo ka ti an ni chon pia ke holh tilo an vun holh po wa khan Thlarau baptisma ka chau ti an ti nak ke se chu cha chun Bible nya kan hu sak ning sia chun wat kha korin dan lai ni chang lai thum na zo asi zonga pum pakhat chung Thlarau pakhat ni tinung pakhat ding dingin pum khati tengi chunga baptisma kan pek ti bantukin kan vun pian thar paka hin Thlarau baptisma kan chauchol Thlarau baptisma kan chauchol ti chu wat khat konin dan lai ni chang lai ni na real sia chun jisu tak pumi tengi pakhati kan vuni chan ki Thlarau baptisma chau chu se foi nang ka chim sia chun ka pian thalana jisu tak pumi tengi ka salo ka vun pian thar bakhan thong thu chim tu ka si sia chun jisu tak puma mur pakhat bantuk ka chang ti nak sanga pek na ki pathian a man mi ka si sia chun jisu tak puma kut bantuk kan man mi ka sanga ti nak ka sanga chabantuk chun baptisma ti chu zoom tu pakhat piang thar pakhat kha jisu tak pum member pakhat pum tenge ahung chan ki Thlarau baptisma ti sulam chu si chu cha na pian thar tungi Thlarau baptisma na chawlawa chun na piang thar ko nain jisu tak pum na saloti na ka sangai titik mana Bible hai kal mi si ti khachim ga du ama bal te bekam hluna chun jisu tak pum zong lo Thlarau baptisma zong lo zai man ra lo Pentecost di nuin a mi kong kha ka van chim bia se asia chun zoom tu mission than popo chu baptisma cholo num lo si zoom tu apiang thar mi popo chu na pian thar baka khan Thlarau baptisma na chau chol chu cha chun Thlarau baptisma na chau kho na ha ding cha keima ni hin na lu chunga ku chuan lo wa haw lo ka chun Pentecostal pol ni lu chung ku chuan hol dangan hol kho na ha ding cha de thane champiak mi ki ruang ngai chu an lak mi chu apostle ren tuan nak dal ni dal riat dal sha dal hei kwa khan la ki apostle pol ni Thlarau baptisma chau kho na ha ding cha den kut an chuan ni hol dangen an hol ti mi Bible cha chang khan la ki makatining pen kanin zon kal oxygen ti Thlarau baptisma chau na duwa chun ra tha kan champiak lan ti ya hol dang hol kho nak an chon piak an bun chon an nun hol kho sa chun Thlarau baptisma ka chawan ti ton na ke si ti ka hen Khirhfa ten bun chim ka du mi se voi kha chu Reinhard Bonke kha vlei chung min thang Pentecostal preacher min thang se Reinhard Bonke kha Thlarau baptisma hauni da pek te chun ben nihin ni pek ben nihin ni khan thawan cham piak azak pathal pi khenai lete makha Thlarau baptisma ka pek ati Thlarau baptisma chu minung le minung kan pek kho ding mi so Thlarau mi apek mi tu si ti ka an chem ka du mi se